HBKUKI channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote tuni October ni sim ngani khu a THUSOH LAHKHOM ho October ni sim li ni khonjong berit khopi hanglam kaiza Israel sapai ten gal sa lena akon bam khi na gimnei ta anei uve hichi bulu na chu nidan som ni lali sunga vel som pan sa ami tam ta chena mun chu anabulu u ahin agim nei he e akiti Tuchan Lebanon gamsung berit khopi ahin bulu na la a anasapen ahitar Friday ni khozing lam azong berit airport to kinai cha a bom nasata in anapo za in ahi bulu na hi phat masa na thau Hezbollah lam kailubo Hasan Nasrallah khia la ke heng da akisei Hasim Safaidin thana dinga ke bol in aseizun chule Hezbollah intelligence headquarters zong tumahidan Israeli military ten asai uve Hasim Safaidin hi hapta masa a anaki that Hezbollah chief Hasan khia la ke heng dinga kincha na lenta zong ana azing ahi Hinla hiji bulu na chunga hin Israel military ahin chole Hezbollah akon don bu na ima ampon hi Israeli military chief Harje Halevi in bulu na hi hata akichi ha pizing ding ahi atina bana akilon namun ho adia berit khopi chole Lebanon hanglam beka phai chamun ho a Hezbollah te anung pansa lawna ding uwa galbol kichil hazing ding ahi ati hilai mun ho aki kap tu na achil hazing tolhan in Israel sapai kolam inzong thina atu tawin ahi alangkhana Hezbollah gagu bolhon Israel te rocket na akap hum na ho video footage so na so do ove Tuchan Israel sapai ten tactical lam a lol hin na sangta anizing wang win Hezbollah ten thai top son ating uvin ado dal jing na lai ove Hezbollah tenjong Israel lama rocket tampi anakap kinovin hijo chu Israel Iron Dome missile defense in somniwa anakap la 18 IDF 10 asai uve rocket ho chu Haifa tpi pamle Galilee lama aka mohin aphat cha El Siren ho anakisu gingzi in thina manna akipel do 18 Haifa muna rocket helho akhi tailo asi abal ima ampoitin Israeli police one asai uve alangkhana United Nations Secretary General Antonio Guterres in Iran chalo na mizar tampi Israel abuluna chunga agang thaipena demna annailo in Secretary General Pan gamsung hunglut dinga agutchu anakha pi uvin hi hichitu ahin United Nations Security Council in Secretary General Antonio Guterres ke lungto ta to satnaw apong do ove United Nations Security Council permanent member nga ho Britain China Russia le United States le non-permanent gam somhon Israel amin pha lowang win mailama thilpa asodo thaina ding a member gamzo sen ke lungto ta Secretary General to akika sim hoiding apoi modan le Secretary General pa hetna lova ipi thulu na hele kila chun malam athil si alhun sa the hi ative alangkhana gincha thei thulu na saidan in Israel in Iran bulu na hi Iran thau hu le thau hol na mun ho ahin bulu masa pen theiding uvina sai uve azi chu Iran in Israel ahin bulu zo so lovin kumsunga dinga thau mani ko khana akal na sang pen chu Thursday ni ho chun analung e Iran energy infrastructure crude oil manja hapta kal su in 8% in akal in Thursday ni ho khat se sunga chun 5% in anakal zove hit ho se hin Israel in Iran thau ko ho chunga le thu na chi la pi gon hi to sat loading thu ke ho na chi la zindan anata alang e Banuiza social media ke manghol a min thangloi la atu le tu a 15 chan na pang masang a Twitter tia na ke he x anung zoi ti chu follower how pen chu anei pa tech entrepreneur Elon Musk hitai ama hin tu le tu hin x anung zoi mi 200 million anei zove Elon Musk follower la apang hola banoi mi het le min thang United States President Louis Barack Obama Portuguese football team Cristiano Ronaldo kiti holoi zong apang e follower tamla Barack Obama hin mi million zakhat la som thum la khat anei in Ronaldo hin million zakhat la som la thum anei zove het thei khat choi Twitter ta anaki he x he achi sa October 2022 kama mi ho sa min thang Elon Musk in dangka $144 million a anaki cho ahitai het thei khat chu his X platform hi tu din munading a nam hlom le media lama la samte ding a
thudi thuta vanui zin a het theina ding a mancha papen khat chu a hi chule vanui gal hi achi sa gal pi ho banga kisa to jing se helovin thule la a achun nun na ngai kho ma ma hi sin akilung tu a ki tho khom theite ding a ei ma dei da narrative zong sei koi se jang theina ho ta platform kinai sun khat chu hi North Korea lam kailobo Kim Jong Un sopinu Kim Yo Yong in South Korea sipaite military parade ball chu sesi na nai in clown show a hi anati het thekha chu October ni sim khat ni ho achu South Korean ten Armed Force Day anaman over galman cha ane ekisum pita hozong vanoi modinga anatol do u hi hitabang parade hi kumsia abol ziu a hinaban a North Korea modinga galman cha changkang ta anei ho ato do ziu hi Tuesday ni khu achi ha parade na chun North Korea se pai sang ngala zathum military galman cha chum chi zathumna somli aso do over US galsar huiko be 1B bomber in parade flight pass and a ball hi chulekin gona to South Korean President Yoon Suk Yeol in haulim na aneza Pyongyang in nuclear government cha ahim man ni ho chu athanai avai hom new kichaini hiding a hizong anati a hi hitizia chu October na simthum ni kho a hi Kim Jong in parade chu dem na aneza ki sompi ta o intercontinental missile hinmo nga Aheloute monster missile tia het nuzong chu pananai lo galman cha a hi anati a hi chule North Korea gamsunga ki haulim nup na le to na banga ananai u a hi May ni simtum 2023 ni huapat kuki na mite su chimit dinga mite ten photlo lova galatur him bol khum naw chunga kiloi khum na de ta ra ke khaina khat an ta lo zia ama hi na theiza ki saboi zagam chuma ki thopi ni le adang dang anangai to jinglai jun phat chom khana ding ki khai khom theina ding tin jo united ti sim do an hi hitol hanchun October ni sim ni hon jo united kum khaling set hungar kai to kema in secretary jo united Dr. VL ngakthang minakiso meeting notice anakiso do e hichi notice dungzin October ni sim nga 2024 ni hole sun kim ni dan somle ni ta le jo united office MPC YMA complex muya venglam ka members of city chu constituents tribe council impui le kiloi khom na hon delegates meetum hichi meeting achu ahel sol che na ding ovin an het sa e alangkhan a hichi meeting ding to ki manin jo united kum khalhing se hi tolhon in kuki zo nam sunga impi ho zo sile kiloi khom na chom hon ama kiloi khom na hoba lungel khom na thu ta nei nu in ama letter head mangchon hichi jo united kiti hi kuki zo council tia khela maban a kuki zo na miten political platform hing ser khana nei theina ding a pha an sa dan u an so do ove hinla THUSOH ki LAHKHOM chanin Mizo People's Convention le Jomi Council in Jo United Jo apam a atam zo pha sa kuki zo council hi pha sa lo dan le khaso anei uwa kon mu the hi dunia ding in THUSOH hi chan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe